Kitiar ki bapanarkam habaring kanik video kapaningkong kadeka mobile waterproof pouch. Baar udah mobile holder balai udah umunopon. Lada pidan service ting kamon pilala menepanarkam yo mobile holder bade umunopon. Ka video paningkong tap shwai ke mobile via poka waterproof pouch bat bakti ke mobile sering yo ni ubreu dadap nakto panhap suki ya khti pi bat penrong ha po jongka Ka video ke baar taben ke mobile via poka waterproof pouch bat penarkam ru ya mobile holder bat ya monopod nanta pengam lupa ke mobile via bat sara ke mobile suki ban sering dor ya ni breu Ka video ke balai ban syuring mitang ke mobile sudah bat akhti bat satur sejan jong ni breu suki La ekini lai delegation kumbala peniah kaneka video. Mentangin sedang no eden har mobile ya gitu ki video ki bingin ada ban ring door. Ngin penarkam naka apps bakarteng kain master made kaneka apps pila ban download na po Play Store. Klik ang ni batho new project, klik ang ni batho country wide handai, nakta sa klik ang ni batho create. Mentahang ni don kamban empon kitu ki video ki bingin ada ban ring. Like ya folder badon kitu ki video ki bapimut ban edit. Klik ya video ko bapimut ban edit. Nakta klik biang saya kawai par video. Hang ni mentah pinyo i ba artli ki video ada ban empon. Klik ha cross button. Lada pikwa ban onno ki bentar ki bandon kam klik ha video kan highlight kini ka barang stem na side yung di video nakta sa klik trim bat split klik trim left button ban onno iya kabenta ka basyakman nalapikwa man onno iya kabenta ka basyadin klik trim right klik po main screen ban le pamju iya ka video ka baar nalapidon kam ban on Menta ngin apply transition bring jul kini ki arli ki video. Klik ini square bayong. Nangta klik hak classic transition. Klik hak crossfade. Menta pin i kini arli ki video gila blend nakawai ke video hakawai pa. Ladapi kwa pendu no ya sound cuma ni ke video pihak ban klik hakan ke video on dari la highlight in no stem klik ha mixer bat pendek no ya ke volume menta pinum yo song show ya sound jong kane ke video lada pikwa tab la way pat ke sound klik ha po audio klik ha song bat wat ano ke song ke pikwa ban tham Nangta sa klik ha usain plus. Klik ha cross button. Bantani ka sound syadin ni syakman. Kyon kamslam ha ka sound basara syadin lani syakman. Lala pidon kamban on ika sound le kumjo kumba pi on ika video. Ban feed in feed out ika video. Like a setting, klik ika video, but klik lani on yo feed in but feed out. Sa klik hau cross button. Lada pidon kam feed in feed out ika sound ru le kumju kumba pile ika video. Ka feed in feed out kemud ke video kan sedang na kabadum bahkan kutru ha kabadum. Menta pinyu i kumu bahkan ika video kara feed in feed out but sound ru kumju. Ban export ika video ko pinada manenden klik au ne button. Klik save as video.
Cek mentah galeri ke video jom pi ke lalu. Kumno banweng yang karong blue ni saya keren pat away ke video ke bansawan. Lada pisno tanah di ke video, so share, like, but subscribe. God bless you both.